Ikipe ya Barcelona muri match bamaze gukina zigera ku 8. Ikipe ya Barcelona match enye zeruka Barca yatsinzemo match 3 banganya match imwe. Hanyuma kandi icyo wamenya Barcelona mu mikino 3 rwose ya Champions League bamaze gukina muri iyi saison ariko bahura n'ama equipe yo mu Budage. Ikipe ya Barcelona yose barayitsinze iyi mikino koko Barca murabyibuka ko yacapye ikipe ya Bayern 4-1 mubyibuka se. Hanyuma inatsinda ikipe ya Dortmund ibitego 3-2 irongera itsinda ibitego 4-0. Urumva nkuvuga nyine muri match iheruka izo nizo match 3. Ubwo rero mu rugo kandi Dortmund ntago gihitwara neza cyane kwera ko muri match 3 ziheruka rwose ntago yageze yatsindira Barcelona ko banganyishe 2 hanyuma bagira gute bahatakariza match imwe. Ubwo rero ndumva ari ako kantu umuntu yaba avuze gusa umusaza twara Robert Lewandowski umusaza wo kwitondera cyane barakubwira ko kuva yageze imyaka 30 Lewandowski mu mikino 59 amaze gukina amaze gutsinda ibitego 60. Abagore cyane Rigan ushingiye kuri zo match facts team news ibere yazivuze ugashingira ndetse no kuri match ibanza ya 4-0 hari ikintu wakwizeza abafana ba Dortmund? Hari imashini rutura ikora ibijyanye n'amastatistike barayifata na amasoftware bakora abazungu noneho barangiza bakashyira mu byo bita computer zitandukanye noneho bikaza guhurira mu byo bita super computer nyango rabiza Excel noneho ikaza gusa nifata ibintu amadatazi yagiye aba collected mu masoftware ari mu zindi machine zitandukanye noneho ikaza gusa nkuko wabishyira nko ahantu mu gasekuru ukabisekura noneho ukabikuramo ikintu kimwe. Iyi super computer ya Opta aba wabisaba ubundi mu cyongereza ni statistician noneho mu gifaransa ni aba statisticien. Okay. Ibyo avuze baravuga yuko ikipe ya Dortmund ifite less than 1%. Less than iri munsi ya 1% ko kuba yakwikarifiye. Ubwo banze wumve ko ikeneye kwikira ibitego 4 igashyiramo n'ikintsinzi cya 5 Barca nta gitego yari yabona. Nawe tubyumva yuko ari ibintu biri presque kuba impossible haba ibintu bidasanzwe kugira ngo ibyo bintu bibe. Ibyo rero birashimangira ko Barcelona kwinjira muri kimwe cya kabiri biri clear and obvious ku kigero cya 99 birenga. Biraba bibaye inshuro 160 ikipe yaratsinzwe ibitego 4 muri match ibanza n'ubundi ivamo. Ni ibintu bisanzwe imaze ku inshuro 159 mu Champions League muri knockout kuvuga ngo nagutsinze 4 hakwirimina. So rero ni ikipe imwe yabashije gutsindwa ibitego 4 hanyuma ikabasha guprogressa muri round yakurikiyeho. N'amateka twibuka yavuba bagiye batsindwa 4 bakagaruka abantu bakwibukiranya wenda nk'ikipe niba yibuka Axel Deportivo La Coruña yigeze kugarura ibitego 4-1 ariko ni 4-1 ntago ari 4-0. So biragaragara yuko Barcelona rero mu byukuri imaze igihe yiteguye imaze igihe imeze neza cyane groupe yayo imaze igihe itsinda cyane kuri ubu ngubu Barcelona byayibaye ibyo uri kuvuga muri 2013 itsindwa na Borussia Dortmund ibitego 4 n'ubundi bikarangira nayo ibaye elimine n'ubundi Dortmund yayivanye muri urabyibuka Dortmund ku mukino wa nyuma na Bayern ndibuka ko na Bayern yakinaga na Real nayo yaratsinze ibitego byinshi. Real yatsinzwe 4-1 na Bayern na Bayern nibyo na Bayern na Dortmund yatsinze 4-1 nanone Real itsinze gusa. Bigaragara ko nyine na Barca byayibayeho kuba yaratsinzwe 4 kugaruka bikanga kandi yabitswe n'ikipe Borussia Dortmund 2013 nayo ntiyagaruka. Dortmund batsinda 4 burya cyane urabyindabyuka cyane. Dortmund yatsinze Barca ibitego 4 muri 2013. Akandi kantu gatoya ruvanga tuva ku ndabicuritse gatoya Dortmund yaratsinze Real noneho Bayern yitsinda Barca yego muri 2013 byari bicuritse. Ni Bayern indi mibare hano barakubwira ngo Barcelona's attacking trident ubwo ni trio
iriya tiriyo yayo iriya urumva trident ni kakandi kize kuvuga kamenyo kimeze nk'amajagu kimeze nk'amajagu cy'ibyinyo bitatu tiriyo ni iyo tri ni gatatu ni tiriyo don amenyo nyine nubwo ni nka cyamajagu ni nka kwa kundi kiba gifite ibyinyo bitatu buriya busatirizo umeze nk'ibiriya byinyo bya majagu barakubwira bati Barcelona's attacking trident were at their formidable best in the first leg with Rafinha, Robert Lewandowski and Lamine Yamal all on target. Urikumva mu mukino ubanza kugira ko bose batsinze. Take their combined tally to 27 so far in the Champions League this season. Lango bose uko ari batatu bamaze gutsindira Barcelona ibitego 27 uko ari batatu yo kuri 27 muri Champions League. Hanyuma bakakongera bakubwira ko iyi kipe ya Barcelona kuva umwaka wa 2025 watangira muri Champions League muri match 24 muri toute competition irani beaten 24 Barcelona iratsindwa yatsinzemo 20 inganyenye bisobanuke neza. Barcelona niyo statistique yo kumva uyu mwaka kuva watangira yatsinze match 20 inganyenye ntiratakaza umukino. Ibyitezwe rero iri joro nuko Hans Flick ashobora kuza gutekereza wenda kuba yaturuna akaba yagira abakinnyi bake muri babandi tumenyereye babanzamo ashobora guhereza iminota kwa kosa tukareba probable lineup tubisoza ubundi tukanzara rwose tuvuga ko iyi atari match yo gutindaho. Icyaba gikomeye Dortmund yakora byaba ari nko gutsinda byoroheje ibi kimwe se ubwo nabyo byaba ari surprise nabundi byitezwe ko Barca igomba kwitwara lineup probable rero uko imeze kwanwa equipe ya Dortmund Kobera arahari mwizamu Sul arahari Emre Can Anthony Lerson Kazas Svensson Chukwemeka Gross Girasinetse n'witwa Bayer. Hanyuma Barca Sesni mwizamu Kunde ku Barca nibwo Martinez ndetse De Jong arahari Pedri Yamal Lewandowski Rafinha ndetse na Lopez. Akaba rero ari uko ngoko bimeze kuri probable ku mpande zombi kuri Dortmund no kuri Barcelona. Iyo Matt Cash agifata umupira linye ya defense yose agomba guhita abanza guhererekanya nako kandi aba defenseur bisanza kugira ngo babanze bapasanye bakura adversaire noneho naza bahita bacisha baro hagati ibigeze muri median ba Yuri Tielemans batangire bayitunganye bakoresha buri abasore bwa Rodgers nabandi basore b'imbere bagende baje gushaka igitego. Linye y'imbere kugira ngo usohoremo baro umusore w'umunya Georgia Vasqueria Ousmane Dembele ndetse n'umusore Duwe bakwe mu kipe ya Rennes umwe mu basore bato baza umupira mwinshi Abafaransa batangiye kuvuga ngo ni Duedinho komoka muri Cote d'Ivoire bamuguze miliyoni 50 amukora muri Rennes. Uyu musore nabonye umusore twa Spence yakoranye ikiganiro na Rio Ferdinand kira kitwa Mitrio ari kuvuga na Rio Ferdinand Spence ukina muri Spurs amwita Jet Spence akina muri Spurs tumwira borokina yaravuze ngo ndebe imyitozo ye bwa mbere muri Rennes narabajije ngo uyu ninde baramwataka nakana kacu kitwa Desire Doué ngo ndebe ukuntu afite controle ya baro icyo bita maîtrise du ballon mu mupira w'amaguru donc uburyo baro nawe ari inshuti bakundanye uburyo baro imeze nka wari wabona abana b'abahungu n'abakobwa bari muri fiançailles bakundanye cyane wari wababona begamiranye mu mihanda y'i Kigali save the date yarasohotse bari mu urabibaza ruvanga na Iberi se shira akadomo ubona ari nk'ikintu kitazigera gitandukana rwa rukundo rugishyushye icyo nicyo bita maîtrise du ballon wa muntu ubona baro igice cyose yafata niyo yajya ku rutugu kumwe baba bari gukora amajonglage akayizamura niyo yayishyira hano ku rutugu nyine hano hagati ubwo ni iki ku rutugu nyine baraho hano ku rutugu hagati y'ijosi n'akaboko hari abakiri bashyira baro hari ukuntu yazamura akayishyiramo igafatamo akongera akayinagisha urutugu kuri clavicle akayitega umugongo izi nyama nini zo mu mugongo izi ebyiri nyine zo mu bitugu nyine hari n'ukuntu yongera akayisa n'uyikubisa yizamura akayimanura mu maguru akongera akajongera ukabireba ayitereka ku mutwe ikagumaho bifite ritime bisukuye byiza. We rero ntaga bikora gusa nka maîtrise du ballon nako utwara mu kibuga na Sera yaravuze ngo iyo ayifite
kuyimukuraho ni ikibazo atubakubwiye ko ari umunyabrazil ntabwo byagutanga kandi rega unakomeza unarebye abakinnyi ni ukuvuga ngo yaje asanga umuntu witwa Bradley Barcola asanga rimwe na rimwe na Zaire Emery kuri urwo ruhande n'ubundi yasanze hari abakinnyi b'abakongwe kandi bari basanzwe bari muri ekipe yego ariko yaraje arahanagura abantu abanza kuvuga bati koca akoze ibara noneho gutangira kugira icyizere uyu mwana kumubanzamo ariko nawe ntago yigeze amutenguha urebye wenda nka udustatistike dukeya muri iyi Champions League amaze gutsindamo ibitego 3 so far mu match 12 amaze gutsindamo ibitego 3 atanga n'imipira 2 yavuyemo ibitego no kuvuga ngo uruhare rw'ibitego 5 muri match 12 c'est pas mal harimo n'icyo yatsinze Aston Villa muri match banzi muri match banzi hanyuma muri championnat amaze gutsinda ibitego 5 atanga n'imipira 6 yavuyemo ibitego muri match 25 ku myaka 19 uyu mwana arabikomera rero aho Paris Saint-Germain ikomerera nari nkiri mu kukubwira uburyo yakumupira neza ya minota 6 twayisuzanya nayo nta kibazo okay niba abashobora kwaka umupira neza kuko badatuma uko kwiruka mvuga no ngo Dembele Doué ndetse n'umusore Vasqueri abamakinga ashobora kuba bakoze icyo bita high pressing kwa kwegera baro yanataka rureba ahantu babera ibitangaza niyisohotse nyine hakaba exit barikenja muri mediane donc ibasohokanye muri defense batrackinga back ku buryo bahita bajya gukuvura impande zabo umva uko bihita birangira muzabona kenshi umusore Vasqueria ari uri kudefanda uruhande akinaho uko bigenda ya pressinze imbere barijya muri mediane ahita yiruka ajya inyuma hanyuma wa mukinnyi wo kuri kabiri ahita aza muri mediane gutanga serino uri murabyumva nango uzabona Hakimi asa nugarukamo hagati cyangwa ujye kubona nk'uyu mupeti Nuno Mendes asa nugarukamo hagati ukuntu bigenda ntago abatera pass eshatu bahita bayitwara kuvuga ngo igihe bafite Vitinha bakagiramo waho bakagiramo n'uyu musore wundi Fabian Ruiz ari batatu iyo baro yasohotse muri defense yageze muri mediane ni 3-3 kugira ngo bakresire nombre bagire extra player undi mukinnyi wabo ubaye wa kane hagati kugira ngo babe benshi kuruta umubare wawe uzi icyo bakora no kuvuga ngo niba bari kwatakira kuri couloir iriho Vasqueria wasubira inyuma akajya mu mwanya wa Hakimi agahita aza muri mediane agahita asanga babandi batatu bakaba bane kuri batatu bawe ibyo rero placement yabo mu kibuga n'amadeplacement ni ibice bibiri bitandukanye burya mu kibuga placement nuko abapanze ariko deplacement n'uburyo babuja bagenda bakora icyo bita mu mupira interchanging positions mpinduranye na rugangura role ngafata role yo kuza muri mediane ndi Hakimi ariko Vasqueria akamfatira role yo kujya kunkinira kabiri uri murabyumva hari placement uko yadupanze 4-3 ariko hari n'uburyo twideplaça tuva mu myanya tujya mu yindi kugira ngo tubashe kugira ibyo bita territorial dominion territorial dominion mu gisirikare ushobora kubyumva ambaye n'ishati ya gisirikare ni kwa kundi uvuga ngo agace ndi kukadomina adversaire ndamurushamo imbaraga mu mupira rero bikorwa n'ibintu bibiri bikorwa no kwiruka no kugira extra player no kuvuga ngo ndiruka cyane kukurusha bivuga ngo singwa ama espace singu umwanya wo gutuza erega abantu barabibonye riga uswa Aston Villa ntago passe eshatu bahitaga bayitwara baro passe eshatu bigeze batera agace kose ushizemo baro niba ari cyo twita 2-contre-2 ngiye nshyiramo 2-contre-3 hiji kwemerera ja ya 2-contre-2 kuvuga ngo babiri kuri babiri kuko icyo gihe wantsinda I make sure ko bakinnyi banjye bagomba kuba ari abatrete biteguye kwiruka kuyakura kuyaka ariko riga rero biraryana cyane amakipe yarahagorewe yarashira Luis Enrique ira si filozofi ya Barca yabakurufu ya kera niyo yateruye kabisa kubera ko abantu bose batoje Barca bakuriye muri La Masia kera kintu cyo kurekipera cyane na Barca ariko meye bashavina bande ntabateranaga passe babaga bayitwaye nabonye imitozo ya Paris bakora imitozo ku kibuga bita Paris Campus Cante Rouge rakibona kibona cyane Cante Rouge ndakunda cyane nabango muri hari ikigo cya gisirikare bahagoze ikibuga cy'imyitozo nta n'umuga cyambi Paris Cante Rouge bango kuri Cante Rouge Enrique afata abakinnyi 11 bakazenguruka urabona muri centre hari umurongo ubuzengurutsemo hagati uriya murongo uriya ruziga afata abakinnyi 11 bakaruzenguruka agafata abakinnyi 3 bakajyamo hagati bagakina ibintu bimeze nk'ari boss ngo naba abakinnyi 3 bagiye gushaka baro mu bakinnyi 11 yego ngo ntibemerewe kumara umunota umwe ya baro byibura batarayikoraho byibura bayirenze uzi muri coaching bishyira muri coaching demo uremereza ikintu
ni ukuvuga ngo iyo bingoye cyane gukora ikintu nibwo binsaba imbaraga nyinshi kugira ngo nkimetirize sinzi niba muri kubyumva uzarebe nk'aba bantu bajya bigisha nk'ibintu bano bantu bo muri za China nk'ibintu bijyanye no kurwana by'amasho arts uswari igihe babanyuza mu miriro cyane ujye ubibona cyane ujye ubibona bikomeye cyane ngo agera kandagira mu bishirira uko niba umubiri ushobora kwihanganira ubwo bubabare ngacamo nihuta wowe kubita umugeni nkagukuramo amashwari biranyoroheye ni ukuvuga ngo niba narekipera turi batatu kuri 11 iyo mirira abahungu bapasinga arazantasha niba bayinamo niba binyoroheye rero kurekipera baro turi batatu mu bantu 11 biratworoheye cyane noneho kuba twabikora ari 11 kuri 11 ubwo rero reka wenda nkomeze nkwereke ukuntu iyi kipe ikomeye muri open play imaze gutsinda ibitego 60 ubwo bingana na 75% y'ibitego imaze gutsinda bivuga ngo akenshi itsinda igutsinda mu mikino icya kabiri set pieces bamaze gutsinda ibitego 6 imipira y'imiterekano bingana n'8% y'ibitego yayo counter attack amaze gutsinda ibitego 6 bingana n'8% penalty 5 bingana na 6% ndetse on goal amakipe yitsinze ni ibitego 3 bingana na 4%. Iyi mikinire rero niyo mu mupira uko nagiye mvuga bagenda bahinduranya imyanya ya bino bya passe ya give and go cyangwa se bino bakora by'amapase y'amapui ibi bintu nyine by'amaje ya 2 contre 3 cyangwa se nyine ibyo babyita relationism nuko nabakinnyi usanga tugenda tugira ubwumvane relation sinzire muri kubyumva ushobora kuzuka amasapoti muri mediane nanjye nshobora kugenda ngatanga support muri defense ariko nitujya kwataka nanjye hakimi nshobora gutanga support muri mediane tugiye kwataka donc mu buryo bwose offensively and defensively iyi kipe ikintu cya mbere cyo kuyitinyiraho ni kipe ifite umukino mwiza ikipe yose yakwifuza gukina. Urakoze cyane naha dupfundikiriye ikiganiro cy'Iburayi hanyuma rero Bwana Lorenzo waramutse ngaho tubwira amakuru hanze y'ikibuga. Ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bazahurira mu gikombe cy'isi cya 2026 muri Amerika. Bazahangana indi nshuro ahari ya nyuma, one last dance. Ronaldo ari hafi kongerwa amasezerano muri Al Nassr, ni nako bimeze kuri Lionel Messi muri Inter Miami. Imbyino ya nyuma uyibyina amataha, umutaho bihanganye intore cyane 2026. Aba bombi bazaba bagikinira ibihugu byabo kandi nta kabuza bazahamagarwa mu mbyino ya nyuma. Ronaldo azaba afite imyaka 41, Messi 39. Abanyabigwi basaza nk'umuvinyu. Ngaho twibaze nka finale ya Argentine na Portugal, Messi atsinda ibitego 2 maze ikinyuranyo kikaba penalty Ronaldo atsinze ku munota wa nyuma, maze El Comandante nawe agatwara igikombe cy'isi akabigira kandi atsinze Leo Messi na ufite igiheruka. Nta kabuza twakwishongora iteka ryose kuba twaravutse mu Ronaldo CR7 na Leo Messi la Purga. Buri umwe yakinnye igikombe cy'isi inshuro 5: 2006, 2010, 2014, 18 na 22. Cristiano yakinnye imikino 22 atsinda ibitego 8 n'imipira 2 yavuyemo ibitego. Umukeba we Messi yakinnye imikino 26 atsinda ibitego 13 imipira 8 yavuyemo ibitego ndetse atwara igikombe cy'isi giheruka cya 2022 muri Qatar. N'amakuru hanze y'ikibuga asendereye ibyifuzo. Mu nyanja ya Atlantika hari ikirwa cya Azores, kikaba cy'igihugu cya Portugal. Aha hatuye ikipe yitwa Santa Clara yazamutse mu cyiciro cya mbere muri Primeira Liga de Portugal umwaka ushize. Uyu munsi iri ku mwanya wa 6, gusa ikipe mu gihe yagera ku mwanya wa 5 yaba yemerewe gukina Europa League cyangwa Conference League, mu gihe igikombe cy'igihugu Taça de Portugal cyatwarwa na Sporting cyangwa Benfica.